इरेचा पुनपु खुरुमजरी सेप्टेम्बर की तांग अमदगी चथरलिबा अनौबा लालोंग वेपनाइज ड्रोन सिजनरगा बॉम्ब थादबा अमगो सरफेस मिसाइल गुम सिजनदुना तौरक्लिबा लालोंग ममांगी चही हौरकपदसु मेगी होम मिनिस्टर अमित शाहना लाकु मतमदा माइकई तरानि थोय तराहुंदगी कोऑर्डिनेटेड अटैक तौरखिबा अदुगा चप मानबगी मोंग हंदक तौरक्लिबा अटैक से मसी अखोइना लाइन लौफम थोक्ते हफ्ता अमनिद लोइसनबा यारंबा इरांग अमबु ngasi फावबा चथा लेइबसे मणिपुरबु थुगाइगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ता एक्सक्लूसिविस्ट ओइबा फुरुक की ओइबा खुरबा मियेंग दे येंगा मणिपुरबु थुगाइरके हाइरिबा अदुगुंबा राजनीति अदुगुंबा पॉलिटिक्स तो मधुगा खुसमनरगा चटपा अमा यावी हाइबसे अखोइना खंगलबो वानी लेफन गे हाइदि लेफन लमदो इरांग कापथरेइबा जगह से कना कना करंबा फोर्सेस सिंग हान स्टेशन तौरगा लई हाइबा लेना 60,000 लिसिंग मुफुइना चंग्रबा लानमी लेना लेफल लत्रबा अमसुंग हंजन तांकक कया दा तौरगा लाइबा मसिगी लानचे मसिगी अरोइबा यामना मरु ओइबा तांकक अमा मदुगी वमांग यालको वायलेंस नि सिगी थोइबा नुमै कापसि खतंग होई लेबम थोकते करी मथंगी मुप तौरकनी हाइबसे मांगजौना खोइना खलौगदबा म चंगी हंदक तौरइबसे कापथरइबसे मसे आइना सुम खंजबदा तुमिना लेरंबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करीउंबा स्टेप अमा लौबा याननबगी सिलकपा मदुगी लालोंग अमा ओइगद्रा हाइबसी आइना खंजै माइना खंजरिबा मरमदी स्टेट अमगी लेंगा अमा लेबदुबु मपांगन सोंधरगा लौथोखरबा मतुंगदा यूज एंड थ्रो सिजनरगा लंथोकपा याबगुम नाथाइना थमगा फुरुप अनिबु तप ताइना खतना हलगा अमुक मदुगिदा ब्रेक अमता काउना तप ताइना खलगा पुंजनबा याररोय हाइबा अदुगुंबा वखलोन अमा ताहलगा मदुदा युंफम ओइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अखोइ दि डिवाइस याम डीप ओइग्रे अन पुनबा यारोय हाइबा मदुगी प्लोय ताननबा हाना सिलकपा प्लॉट अमदा तौरपा राजनीति की अनौब खोंथांग अमा चंगपा याबगी अचौब सारो अमा लई हैबसे मियामना मसे कोई अलर्ट ओइबा अमा चंगी चही अमा हेलाबा थातरा तु होराबा मतमसिदा इसागी लैंगाक लेना ngakjaba ngamक्त्रबा दिल्ली न कंट्रोल तौरगा लाबा 60,000 लिसिंग हुफुइना लेबा 65,000 गे हारे ngasi फावबा लेप लेतना उचित थवैदना नोमै काप्सन न तौरलेबा पोसे मसे अखोइना थेंगरिबसे मणिपुरबु थुगाइगे हाइना तौरिबा पॉलिटिक्स सिदा चुमनगी फुरुप अमगी एक्सक्लूसिविस्ट ओइबा आइडेंटिटी प्रोजेक्ट तु खक्ता नतबा अचौबा लालोंग अमा यावे हाइबसिदी मियाम पुक्नमकना खंगदबा वाफमनि हाइबसिदी आइना मुहन हाइजरगा सुमयाम लेना भाव ताबिरबा वानी हाइना खंजै आइगिदी अदुना हुजिक लाइबा मुपसे मथंग करी तौरकेना तौरइबा मुपनो हाइबसे मुन्ना खोइ मुन्ना खलौरगा मदु मांगजौना खोइ तौबम थोकपा म लौबियोबा चाइ and government of India da aina haijagadabi India ki saruk amoina leiriba Bharat da amukta thokirba mongda tawraga ngasi drone season adana adagi caption na tawraga da sifai leilena ngakri sida government of India yauge haibadi ayo ina haijaba sungamak ngamjararoi adubu masigi government of India sibu Manipur da kankhatlaga makhoi da ngangba yadaba ngangoraga na leipaki yengnabagum furuki yengnabagum sandoke tawriba kangudusu amukan nei rei chasin naina appeal tawjari miyamulana lamjing digano achouba lalong amada changakhraba lani lepalatraba masida aikhoi gi maraktagi khulai oina sijannarakanda aikhoi masen marakta wangangba yadanaba leingakta criticize tawa yadanaba tawrpa adumba politics sa मसी अखोई मुन्न ज्ञान ताभम थोई मसी वाखन तामिनबा म चंगनी मणिपुर थुगाइगे न होनरकपा लालोंगनि हाइबसे मसे अदुगी लारब खुदम नि हलक तौरई से नॉर्मलाइज ओइरे नॉर्मल ओइरे हाइरगा चही था तरा तरुक चही अमे हेन चिंगइबल हंजे मसिगी लांचगी लैरक्त्रिबा असि ना थोक्तन ngasi भावबद तौरइबा मसिगी खोंजंग से मसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अदुगा मखोइना थाजनगिबा ट्रूप 60,000 सिंगी फुल अकाउंटेबिलिटी से मसे लाक्ट्रि भावबा खो मियाम चंगना मसिगी प्रेशर अम तौब चंगी इरे जापुनमक अकीबा
adagi no to bu yaw da bida Manipur thugai gi haina folak liba politics to gi violence ni adugi hinsa ni haiba se sab jugna koi haimina bam changi aduga government of India se mana responsible logadabani mana chawgatpa puppet kaino thangat laga akoi gi satra phaitare moin sinaba yaba mi khara Manipur da tohal laga sanaba lila do miyam mi kap thol abani hujikti aduna noi responsibility lau government of India noi na tawle se khudak tak crack down toga Manipur thugai gi haiba politics gi mayokta ai koi communally oiba political project demand amat tapiroi haina sel na chumnagi rhetoric ta territorial integrity nga kene do nate clear cut oina haiga da bani communal politics se yumpham oiba demand amat tapiba yaroi haiba wai haiga da ni rhetoric ta territorial integrity nga kene si nga ngona la aba mak ni akoi khangi article si ta thugai ba yai bse madu thugai ba su yaroi haiba se akoi na sangjana na ba madu gi historical political moral legal responsibility la yai bse hanjan akoi mukhoi da hairaga mayam changna akiba yaudabida haiba mama changani natragadi aikoibu asukuina leiraba iramdam chahi lising hena leiraba iramdam sida furup masen da divide and rule torga torpadugi policy season naraga kariuma political agenda ama serve tonba torpato aikoi loina khangi government of India must hold responsibility for the death and the destruction in the state of Manipur because you have 60,000 soldiers stationed in Manipur for 16 months. You may have your puppet regimes in the state of Manipur, but it is your command. Everybody knows that it is the command of the government of India which is at the helm of affairs. Aduna masigi responsibilities. I appeal to the government of India, treat Manipur as part of India as it is, and show the respect that and the dignity that the people deserves in the state of Manipur, and immediately crack down and say that there is no politics based on communal agendas will be entertained by the government of India. Clear cut haibiraga mase makoi na thingjan mama changi masi akoi miam pulak ona haimina si haibasi ai haizaraga miam da mitna singna lebiu haibase ai appeal tawjage thagat chari.